Ejungol sakaratan kay puni wow pan kupuran erokson pun piyu padon waun ki isoko lekent ko nanalang ko nan kenyi ko padon waun ki chorus labalaben tiag nan sabul mtal wain pun pe yunsak padon waun ki labalapakan nan balian government dan takesilu korusien o bile ejungol wow pan kupuran labalapakan nan balian momotso oton pun pe yunsak eyang o kaselelia maiko imen patawan puran sekara ke way melele ranwat niesil mas isakeu par riagat riasak kapinsale te suma wan coronavirus sakato leleto ponpi kara takitail shota anana katin patawan masak te perkemergot nan sapol matail win ponpi kitail tutulata nan tatagan kaunap Sabul Matal Coronavirus Task Force patawan bubu salata tungal tatok en kauna batakan puen kakelaka epol pen rosun mau o patawan tuanger semen kan sang World Health Organization UNICEF o palikan non government in Ponbi o government in Everson o patawan kati kauna batakan me pit taken epol kan me pan sewase Sabul Matal kauna kan ong kapinsalet te sumawat Hansawat Ponbi kat nan takapayu mewewegi shorter case te sumau te kamisalet wat mentate shorter case te kamisalet wat pat Ponbi ansukset Ponbi en katiang nan takasilu pen kalautela sapul matal taken kaunabata wapali ansume kamisalet te sumau wat pan lele to Ponbi nan mukmukit wen tato sapul matal Coronavirus Task Force kawiter en mie kalo karwaru eu enapali rosun mau en ton way ninduan kabese sansal kan me nan sampa o Pacific me pit kapinsale te sumawat sabol metal Coronavirus Task Force patuan kamelele me pan kayu mau kitailan katin kauna ponpi kitailanana katiang nan wiapa koros pakapinsale te sumawat enter lele te ponpi Sangni kawai pen Coronavirus Task Force me pit yeya samau en ton ponpe yunsak ipatawan sainlar Constitutional Emergency Order number yesak dash 0 eu o kalogitar irairan way karwaru eu me pit kapal o kaper kan me pita kapinsale te sumau coronavirus nan kalokwat sila kotokan koros nan sompir o nan sop pananane katki te patawan medical certificate Tegisin lugo sang doctor kan nan win kwam ni arail pan kat-katier te pat-patoyer nan win kwam nan rain ran iset payu tuan legal ko kapar me kap going option kapna en tungalan ki pete kanini puen ka kapali ira ka sampalakan o karwarukan merasong ira kan me pita rosun mau en ton way option kapna patuan kapingong president pueki patuan karai raila kasanti menapali ton Sri Lanka Option kabina pilmen patawan kapingong ton weikan mekarani pun pi puagiarai tutu latan anarai tungal pugon tektiki son sila kotoka pagairpen sapulmen win pun pi kasantian tatangkan patawan pagateryonger president nintuan atail ketin mangiyer aramas riamen nan winawai me patawan aletier kapinsale te sumawan coronavirus met me weweki me sila kors me pan patoto sangawai Panitawan kasantin petek kanini kan me patosang kalian rosun mau. Ansawat imen patuan sekarang way sapul matal kauna batan pererekan mepit kapinsale te sumau coronavirus. Irakayu pet isak wano patuan kauna batan nan quarantine center te wasan kairu toror me patuan taket. Irakariau katak pen ekai wasan quarantine center te wasan kairu toror pilkau kauna. Irakasilu palian rosun mau patuan paraker school kan poran patuan ta kawit ong omuyom o wiapen makalakan kabayu palian kamarain o palian rosun mau patuan kam sakalar ka school kan ong principal kan mepit wiapen omuyom o makalakan ka school pen wiape pukat en binul wiyang son patangkan o ton school kan koros kelima palian rosun mau pon port authority te PPA Everson Immigration o United Airlines kin patuan eu kepena pukokan mepit petrek pen sila kotokan. Kawano, wrong pil leleto me ainsawat uyepen koso on coronavirus kaker wiyawi nan winawai o koso kan kak rei ran silu lel ran lemang. Imen patuan puren kalipwe me so pakan me
Kinusik tibusokan tan patpatoto to ponti. Ipilmen en patowan sansal mau mekabinsale te sumau en coronavirus soto patoni tibusokan te kisin konot sak te tungalakan. Mosen kabinsale te sumau wat kin patpato ren aramas te ren manakan. Government en ponpi men patowan pagpagita ren business kan ren ter kapoilau tiala poinen tibuso akan o poinen kisin konot sak te tungalakan. Atungal sakar misik ong irailakan me soto kaketsto te patoto ponpi sangni Konstantin irairtin Sri-Lanka. Konstantin pukat patowan uyawita puen pere yeyas enton win unset. Wayan ketin mangi me supplemental coronavirus task force tan patowan tutula na naray tungal pukon kauna patakan okin patowan ta iren kawit kan me tan uya kamau ong ton we melel ong rekan me pit irailakan me likailat o me pulopul akan me tungalan kikowa. Sabulmen way office in Kabina ni sawaspen V6AH radio station tankin patuan sekasagarega way iragasampal o kapakan o karwarukan. Ipatuan tungalan ki kaparapor ligilig o utut unsak ong supplemental coronavirus task force en patuan wiya kaunap karos poin so se pere yeya senton we pon pe unsak nanirai karwaru o kasampalwat. Mami sabul memui iren kainamat o mutungal iren kalalabat. Aku mengkatin tepatowan ekar kalian rosen mau ni nembe silu riau sero riau eu te silu riau sero riau eu isu te silu riau sero silu eu sero tua. Kalangan en kubur korus o kasilelia mainku.